Akaswani Imphal Ningthaukhongjam Suni na pau pajare ahanbada maruiba pau Security Force na rajya sigi tongan mafamdagi yamlaba brown sugar amasung WY tablet sing phagatpa ngamle Pradhan Mantri na hairi maki sarkar na lebaga sibu heina mapangal kankhat hanab amasung sakhot lambida pubada mideng thamli amasung Delhi Vidhan Sabha mikal gi hayeng bot masing thinaba mapungphana sem sare Rajya sigi sing amasung tampaki jila singi tongan bachingnaba mafam singda ain kaba thodok sing thoktanaba security force ki maikaidagi akanba cheksul thorang sing lokhatli Manipur police ki pauna hai Imphal East jila gi kairang haingang khongdagi police na miyoyama fagat kre miyosi hata public hospital manakta nan local ani namduna phabagi thabakta chenabani hairi miyosi na fana bu honaramba nan local sing adu police na asoyanga myaudana kanbangam hore Bisnupur jila gi Kwakta Pangal Lamkhai dagi Anita STD High School da security force na ngarang brown sugar organic chingnaba kilogram ama henba polom ga loinana miyoyama phagatle miyodu dagi mobile handset ama amadi sakamari panba gari amasu phagatpa ngamkhi amaromda Tengnokpal jila gi More gate number 1 dagi Assam Rifles checkpost manaktagi myoy amasu phagatpa ngamkhi mangondagi kilogram ama makhairom lumba WY tablet packet taret mobile phone ama amadi sakamari panba gari masu fagale hari maragasida national highway ani Imphal Jiribam amasung Imphal Dimapur lambida security akanba cheksul thoranga loinana nongmada changdaba yadraba polam sing puba gari samri marfu taret Imphal tamna pusilakre Bisnupur jila gi oina miyamgi numit ngasi amasung hayeng pangthoklagani thoramasi kumbi government high school ground Terakong kumbi da ayupung 13 dagi hauduna pangthokani masida Miyamna saruk yabiduna sarkar na paikhaliba tongan ba scheme singi kudong chaba lobinaba Bisnupur jila gi deputy commissioner Laurembam Bikramna miyamda appeal tawri Rajya Sarkar gi state commissioner for person with disabilities Manipur na sinduna ngasi Imphal gi sahar gi tongan ba mafam singda sugumaya yatra ngasi ayuk lamtharagani masiga loinana Google Play Store amasung Apple App Store da yes to access su hogdokani Masi differently able oirabasing na satok tasin tawbo yauna atai khudong chabasing phanganabagi damakta paikhatpa thorangni tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi lebagasigi miyamna maki sarkar bu sangeng ya tawduna thajaba thambire maki sarkar na lebagasigi miyamgi yaifanaba manglomda thamduna thabak khudimak paikhatli habagi thajaba piki Rajya Sabha da Rashtrapati Draupadi Murmu gi bhasan bu thagatpagi warol khananai nabada hanglakpa wahangi paukhumda Pradhan Mantri na hai maki sarkar na lebaga sibu hena makpangal kankhat hab amasung chakhot lamida pubada mideng thamli middle class ki miyoi sing na sarkar asida achet pathajaba thamli amasung lebaga sigi sakot thaurangi thabak thauram singda hena pungning chingsilli Sri Modi na hai 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है और आज गरीबी से निकलकर वो एक न्यू मिडिल क्लास हमारे देश में अर्जित हुआ है हमारे न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं आज देश के लिए गति देने वाली शक्ति हमारे देश की एक नई ऊर्जा है देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है Delhi Vidhan Sabha mikal hayeng vote masing thinaba sem saba loire Delhi gi chief electoral officer na hayeng vote masing thinaba cheksul thorang sing mapungphana lokhale vote masing thinaba counting center 18 jila 13 da hangdokle masigi damak miuli sing manga vote masing thinaba sem sabat saruk yanaba sem saduna leire Pariksha pe charcha gi nipalak suba edition sayesigi oina anoba mowong da pangthoklagani amasung tangkak nipan legani Thoramasi thasigi tarada Nai Delhi gi Bharat Mandapam da pangthokani Siksha Mantraloy na hai anoba mowong asida tongan ba hiramda maming lerba singna mairoi singa wari sanagani amasung makhoi gi lausing amadi makhoi na thengaduna khanglakpa singi matangda khananai nagani Mantraloy na hai Thoramasi da Rajya amasung Union Territory singdagi khangalaba mairoi 13 Pradhan Mantri ga haktheng nana unaduna wari sanagani Cherol aduna hai
आनब एपिसोड प्रधानमंत्री महिरोइसिंग वारी सानगनी थौरमसी दूरदर्शन स्वयं प्रभा पीएमओ की यूट्यूब चैनल अमसुंग एजुकेशन अमदी इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय की सोशल मीडिया चैनल सिंगदा संदोकनी सही असिगी ओइना थौरमसी की दमक महिरोय मखोई ममा मपा अमदी ओजा कोटी 3 लाख मंगा सरुक यानब रजिस्टर तौरखी मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिला की बेताखुल दंगरांग एयरफोर्स की फाइटर जेट अमा काइख्रे प्लेन अदु मई चाकपगी पाव हेक फंगबगा पुलिस अमदी फायर ब्रिगेड सिंग मफम अदुदा संगसिनकी प्लेन अदुगी पायलट अनिमक असुक अपंदी यावखिदे हाइरी थौदो अदु करम थोखिबनो हाइबा हौजिक फावबा खंगबा ngamdri इंडियन एयरफोर्स न थौदो अदु थिजिनबा खंगनख्रे कुंट्रा निपान सुबा नेशनल गेम्स ता मणिपुर नंगरांग फावबदा गेम्स असिदा सनागी 13 लुपागी 10 सिंजिंगी 13 पुन्ना तकमान कुंट्रा फंगदुना तरेसुबा मफमदा लैरी कर्नाटकना सनागी 13 लुपागी 13 अमसुंग सिंजिंगी 15 पुन्ना तकमान 53 फंगदुना अहानबदा सर्विसेस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ना सनागी 19 यावना पुन्ना तकमान 52 फंगदुना अनिसुबदा अमसुंग महाराष्ट्र ना सनागी 15 यावना पुन्ना तकमान 45 फंगदुना अहुमसुबदा लैरी ngasi phongba pause singi maruiba pausingi damak hauzik khaidem gitchandra leire gitchandra thagachari suni Chief Minister Nongthombam Birena Luchingba Mantri MLA Singna Mahakumbha Mela da saruk yaruba anirak suba aikhogi Imphal International Film Festival haudokhibagi pawyauna tongan ba pausing ngasi Manipur do phongba pause singi ahan belamai da maruiba pausing oina phongnari disqualification case amagi mathangda ama NPP gi MLA mari gi disqualification case locally February 13 फाउबग मनुंगदा पाखुम पिरकनबा खंगनख्रे हाइबा पाव हुएलन पावदा अनिसुब हेडलाइन तौरी त्रिवेणी संगमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुचिंगलगा इरुप्तुना मणिपुरदा शांति हंजिलकनबा थौनीख्रे हाइबा पाव नारोल थौदांगे अहानबा हेडलाइन तौरी पावसी तोंगान ममोंगदा हेडलाइन तौदुना मॉर्निंग बेल गानफ्यू मेल अमसुंग तमेंगलोंग टाइम्स दसु अहानबा लमाइदा फोंगदि कांगपुपी डिस्ट्रिक्टता लो लेट्रे हाइबा पाव मणिपुर न्यूज की अनिसुब हेडलाइन तौरी इसेल एक्सप्रेसता नुमित मरीनी चथगदबा अखोगी इम्फाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हौदोख्रे फिल्म द सोसाइटी दा अचुम्बा यावल पुरकपा ngamgani रंजन हाइबा पावना अनिसुब हेडलाइन तौरी पावसी इम्फाल फ्री प्रेस अमसुंग मणिपुर मेल दसु अहानबा लमाइदा फोंगली महूत मिनिस्टर खेमचान इम्फाल दा हलख्रे वाफम अमता फोंदो उयाखिद्रे हाइबा पाव सनालाइबा के एंकर कलम दा फोंगली पावसी संगा एक्सप्रेस इंग्लिश अमसुंग मणिपुरी एडिशन दसु तोंगानबा मोंग दा हेडलाइन तौदुना फोंगली लेंगाक असी लाकपदगी पॉलिसी लेतदुना नेशनल गेम्स दा मकोक नत्रगना मथंगदा लेरंबा मणिपुर ngasiदी मनिंग हलकले मेघचंद्र हाइबा पाव हुयलन पावगे अहानबा लमाइदा फोंगली खुलुंगाकपा फाबगी केस दिल्लीदा ट्रांसफर तौखिबदु सनहनखिद्रे हाइबा पाव अमसु सनालेबाक पावसेगी अहानबा लमाइदा मरुइबा पाव ओइना फोंगली पीएम डिवाइन की मखादा नॉर्थ ईस्ट दा प्रोजेक्ट 53 सैंक्शन तौखिबगी मनुंगदा मणिपुर की ओइना प्रोजेक्ट 3 यावरी हाइबा डोनर मिनिस्टर की वाफम मणिपुर न्यूज की एंकर कलम दा मरुइबा पाव ओइना फोंगली स्पीकर ट्रिब्यूनल दा हियरिंग सिंग ngасina बीजेपी दा संखिबसिंगी थासगी 33 दना सीएम गा पुनबसिंगी हाइबा पाव संगा एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशन की अनिसुबा हेडलाइन तौदुना फोंगली सुनी थागचरी गीतचंद्र अरोइबदा मरुइबा पाव अमुक Security Force na Raja Sigi tongan mafamdagi yamlaba brown sugar amasung WY tablet sing phalpangamle Pradhan Mantri na hairi maki sarkar na lebaga sibu he na mapangal kankathanaba amasung chakhot lambi da pubada mideng thamli amasung Delhi Vidhan Sabha mikhalgi hayeng vote masing thinaba mapung phana sem sare pauloi jare